Due to the Vice-Chancellor's assurance that he would visit the Tura campus of NEHU on July 14, 2022, the JSU-CSE Tura has decided to end the strike. The JSU-CSE and the NEHU Vice-Chancellor met via video conference today in the NEHU Tura. Vice-Chancellor has been given 6 days by the JSU to meet their demands. The Vice-Chancellor was granted 1 month by the JSU-CSE Tura to name a pro-Vice-Chancellor for the Tura NEHU campus. But according to Ziku Balgra and Marak, president of the Garo Students' Union, said if he does not accede to their demands, the JSU would continue picketing on the Tura campus of NEHU indefinitely. Ang ibimiko Ziku Balgra and Marak nga ang JSU president nga. Ndake meng nasok takan Malaysia anseng dalo yano namanya agitation dal break pas halong ha. Mijas kang bersibat nga agitation ka acem ya ansini ni gun tentang nangani rang nupani gemen andiba warang susok saha sengna dan ba tole ansina bisi kura cakeba panan antani kura katako macot acca. Uni gemen ya chambat nga agitation ko ka ha ya dal sal break pas halong ha. Andiba dalo nga bisi baksa conference video conference ka emna golpo ha. Dia agana TV tariko ibagen nemna anga iba thalgen ne bia antang aga nemna aro je ko tsinga nang nekinga ko tsinga na su baksa ko pogen nemne bia anta andiba tsini nan kani de baka tsingo mung scoop points na donga ni ko nangeng parang andiba skang pa tsini first fire tides skang pa tsingna ne hu campus na tura ne hu campus na tsina pro vice chancellor ko full fledged ko nanga nemna tsinga demand kainga uno bia ganta tsinga guidelines rang donga niam rang donga ko tsinga prepare kana nanggen nemna anta bina somai jadok paten unaha ni gemen tsinga ya sangde bina saldok oninga ya saldok ni kisepo bia wa guidelines pong bo je bong bo pro vice chancellor ko pon kani gemen je ko bia prepare kai basina uno bia tsinga mamung khoba bimung bini bari somai bia mamung khoba dak jagen tsimode tsinga ya ni hu campus ko sangsa thai thaigen aruno de ino darang ba campus saban apna manjaha je office kam kai param darang ba apna manjaha rakpate kam pagen timne tsinga kusa kangenga uni salon bia epon ka ananggen bia antisa antigni somai angode akan andiba ya ja an bia je dakeba pro vice chancellor kote epon ka ananggen nim tsinga antang meeting emna ko tsinga mebari juzkur aha uni gemen makangchi da rakpate kam ka anagata flak ma apa ba student ko ba angan dake kumungaska yara tsini ya GSU ni ba GSM chini kamsan ongja atsing atsiksa sakantinin mana atsing sakantian derang sakantian sudang sakantian sangsade poraigen ni hu uni gemen ya atsini derang sudang ni future ni gemen ya ni hu ko namda batna ya turat ni hu ke pas ko namda batna atsing rakem kangsi kam kana uni gem plakon kumunga tinga da kangsi bebe gata chini demand strong susok sakin rakpate kam kana gata tsinga mai ba kumung thagi uno plakon de ba china GSU ba GSM chini gata kumung latinga ya ko angi agani ko agani matso ta plakon mutela